Poslije rata aprilskog moja porodica je vratila se natrag u selo Srb, odakle smo mi 21. godine došli u Vojvodinu. Tu se našlo dosta naših doseljenika koji su iz tih krajeva, tako da smo mi odmah po povratku tu se opet okupili i počeli organizovano da radimo. U toj grupi koja se okupila u Srbu bio je Đoko Jovanić, braća Mileusnić, Dušan i Vojo, Anka Dubajić, nekolika mještana i ja. Meni su poslije rekli da je to kao organizovana kao prva partijska ćelija, međutim o tome se nije govorilo, bilo je važno da se mi dogovaramo šta da radimo, kako da radimo, da se pripremamo za te dane koji dolaze. Često smo razgovarali o toj situaciji, kakva je, o tim zadacima koji nas čekaju. Uskoro je, poslije toga Anka je otišla za Beograd i mi smo dalje nastavili kao grupa. Poslije napada fašističke Njemačke na Sovjetski savez, Centralni komitet Jugoslavije izdao proglas gdje je bilo jasno svim komunistima šta treba da rade, tako da su nama isto zadaci već bili sasvim jasni, konkretni. Mi smo se onda orijentirali na pregled stanja oružja po selima, na ljude koje treba mobilisati odmah u prvom momentu, na simpatizere, partije koje treba što čvršće organizovati i tako dalje. Imali smo znači sa svim konkretne zadatke kojima smo morali da se pozabavimo. Onda u to vrijeme je došao i Pero, ta veza je išla preko nas, ja i Pero smo bili školski drugovi, on je i prije toga dolazio kod nas, znao je gdje stanujem, tako da je prvu vezu sa Drvarom smo uspostavili preko njega. Čuli smo da i oni vrše jako intenzivne i ozbiljne pripreme, to je i nama isto dalo nekoga poleta i prosto smo osjećali da smo u jednom stvarno revolucionarnom periodu, svi smo bili puni i zanosa i energije. Poslije toga je došao Milutin, on je pričao o tom susretu i o toj vezi koja je uslijedila. Međutim, moram reći za Liku, taj kraj Srba je jako karakterističan teror koji su ustaše provodile. To je bilo strašno vrijeme. Toliko su ustaše progonile taj srpski živalj tamo. To je nastalo takvo jedno klanje, ubijanje, na sve strane su se čule puške, čuli ste ovaj je ubijen, ona je ubijen, na osrecima je popaljene kuće. Onda recimo to krvoproliće u Suvaji. Došli su ustaše sa par kamiona, došli su negdje van Srba, opkolile sve živo što je bilo. Oni su pobili od djeteta u kolijevci, trudne žene, sve što su našli pred sobom oni su pobili, takav masakr napravili, popalili. To su sve bili naši rođaci. Onda su počeli ljude da hvataju. Ja ću samo napomenuti jedan moment koji mi je ostao u sjećanju. Pseto jedno naše pod jabukom leži, ja gledam njega i mislim blago njemu, njega niko ne progoni. Mi smo kao zvijeri progonjene, a eto životinja može danas mirno da živi. Tako se, eto, u takvoj je ulozi bio čovjek.
Kažem, to su strašni momenti. Ljudi su bježali, onda je od ovih ljudi koji su uhapšeni vodili, 2 kamiona su poveli u jame iznad, tamo prema Lapcu, bacili u jame. Jedan od preživjelih je Vojo Mileustić, koji je nama došao tamo u te šume gdje smo izbjegli, bili sa strašno plavim rukama, to su mu skoro presjekle žile, one žice, žile, sa modricama od kundaka. On se kad su ga poveli u jamu otrgao, pobjegao, pucali za njim, međutim on je onako išao, lutao dok nije naišao neke ljude koji su ga odvezali i došao kod nas. Kažem, to su bili strašni momenti, međutim, bez obzira na to, mi smo, kažem, vršili veoma intenzivne pripreme i tog dana kada se ustanak u Srbu digao, tog jutra sam ja išla da pratim tetku na željezničku stanicu. I dođemo na željezničku stanicu i vidimo sav svijet uz nezvjeren, na Trubar, sve uz nezvjereno, lete oni željezničari. Mi dođemo, pitamo gdje je voz, kakav voz, nema voza, revolucija u Drvaru. Tako da sam ja prve 3 nedelje ostala tu u tom slobodnom Srbu. Radili smo zajedno, organizovali tu pozadinu, izdavali razne proglase, vijesti i tako dalje. I u tim danima često sam ja vršila i kurijsku dužnost sa Drvarom, išla u Drvar, prenosila te vijesti, vraćala se otuda sa vijestima. Poslije 3 nedelje ja sam sa svim ostala u Drvaru. Tamo sam isto odmah se uključila u posao, u taj njihov agitprop Drvara. I kad je došao Marko Orešković prvi put u Drvar kao delegat CK Jugoslavije, on je tamo drugovima govorio kako treba i organizovati pozadinu. I 2 drugarice učiteljice iz Drvara i ja smo dobili zadatak da organizujemo prvu konferenciju žena u Drvaru. Mi smo to veoma uspješno organizovali, konferencija uspjela i poslije sam isto tako nastavila sa tim radom u Drvaru, u pozadini, u tom agitpropu. Jednom prilikom dolaska, drugom prilikom kad je došao drug Orešković, isto po njegovom zadatku morala sam ići kao kurir u Srb, prenijeti neke vijesti i tako dalje. U Drvaru sam ostala najveći dio vremena u toku rata. U 41. godine, krajem 41. godine i početkom 42. godine bila sam u tehnici Sredskog komiteta, tad je Drvar bio okupiran, radilo se veoma intenzivno na pripremama za ponovno oživljavanje ustanka, čete su se ponovo formirale i naša ta tehnika imala dosta posla, izdavali smo vijesti, partijski materijal i tako dalje. Tako da sam tam 2 mjeseca provela tamo. Poslije sam bila određena u jednom dijelu Drvara da radim na okupljanju omladine, na stvaranju skojevske organizacije i partijske organizacije. Tad sam već bila član partije i to je bio isto tako jedan veoma intenzivan period. To je bila zima, puno snijega, teško se bilo kretati po tim selima, Talijani su svugdje bili, ali pošto je to bio naš narod, sve se to lako postizalo. Tu smo sa tom omladinom pripremali razne priredbe, sastanke i formirali te prve skojevske i partijske organizacije. U aprilu mjesecu sam postala član Sredskog komiteta Drvara. 42. jeste i ostala sam tu sve do novembra 42.
U to vrijeme je došao centralni komitet na taj naš teren Drvara, Petrovca i održan je prvi kongres ljekara i počele su pripreme za prvi kongres žena Jugoslavije. Pošto sam ja tu bila član komiteta, jedina žena, drugarice koje su pripremale taj kongres su tražile da me dodijele njima, da im pomognem u organizovanju toga kongresa i drugovi su se složili, tako da sam ja ušla u taj inicijativni odbor za prvu konferenciju, sazivanje prve konferencije AFŽ-a i radila sam na tome sve do same konferencije. Tu smo konferenciju isto veoma lijepo organizovale, žene iz svih krajeva, bile su iz svih jedinica naših i na tom kongresu ja sam isto bila izabrana u centralni komitet AFŽ-a i radila sam u tom. Imali smo mnogo posla, trebali je srediti sve one materijale, počelo je sa izdavanjem i Žene danas, tako da je tu bilo dosta posla i tu smo mi radili sve do početka 4. ofanzive. Na slobodnoj teritoriji Drvara, Petrovca i oslobođene krajine veoma se dobro organizovala pozadina. Tu su radili narodno-oslobodilački odbori, komande pozadine, područja, odbori narodne omladine, žena. Jedna akcija koju je partija organizovala preko žena bila je doček ranjenika iz proleterskih jedinica. Oni su išli, njih je bilo priličan broj, imali su veoma težak put od Srbije preko Sandžaka i Crne Gore, tako da su ovdje u ovu slobodnu teritoriju mi smo ih mogli dočekati, pružiti im svu moguću negu da bi mogli zaliječiti svoje rane. Ta akcija je nevjerovatno oduševljenje kod žena, omladine izazvala. Tako da je skupljeno strašno mnogo sanitetskog materijala, zavoja, plahta koji su se za zavoje cijepali, jako mnogo hrane. Žene su organizovale da čiste škole, učionice, kuće seljačke gdje su se ranjenici dočekivali. Onda kad su došli, sve su skinuli sa njih, burad su pripremili da se sva ta njihova odjeća dezinfikuje, oprali, zamijenili su bolničarke koje su sa njima čitav ovaj put prešle, tako da su naše djevojke bile bolničarke, ove bolničarke su ostavili da se malo odmore. Tako da je to jedan događaj koji svi mi koji smo u tome učestvovali sjećamo se kao veoma prijatan, a svi proleteri, ranjenici isto tako nikad neće zaboraviti taj doživljaj. Ja sam u arhivama našla pismo doktora Gojka Nikoliša koji je bio načelnik saniteta pri Vrhovnom štabu, gdje on piše Titu da u svojoj praksi nije našao tako dobru organizaciju kao ovdje na terenu Bosanske krajine. Kako smo fantastično organizovano dočekali, primili te ranjenike, tako da kaže da na njihovoj organizaciji i mi možemo mnogo šta da naučimo. To je naravno za nas bila jedna velika pohvala. I kažem, i prije tog prvog kongresa Antifašističkog fronta žena, tu su već stvarani odbori žena u Bosanskoj krajini, po selima, bili su već postojali sredski i okružni komiteti, tako da je to bila jedna već čvrsta organizacija i prije nego što je sam kongres održan. Kad je počela 4. ofanziva, centralni organi tih društvenih organizacija, AFŽ-a, Skoja i tako dalje, pošli su prema Livnu, Prozoru i preko Neretve da se prebace dalje. Ja sam isto tim putem pošla. Sjećam se na tom putu jednog jako isto neprijatnog doživljaja. Dobila sam pismo od roditelja gdje su mi javljali da mi je brat poginuo. On je bio mlad bombaš i u jednoj akciji je pao.
Kad smo prešli Neretvu i kad smo došli u Kalinovik, mene su odmah rasporedili da idem na teren sa drugovima iz Kalinovika, da radim na terenu, da obilazimo sela, da politički radimo, da tamo gdje ima uslova formiramo partijske organizacije. To je trajalo 3 nedelje, stalno sam bila na terenu po tim selima. To je bio teren veoma težak jer su tu četnici prije toga imali jak utjecaj, bilo ih je jako mnogo, međutim oni su tu bili na Neretvi razbijeni, tako da je dosta bio težak taj rad oko formiranja partijskih organizacija, međutim svugdje smo nalazili svoja uporišta. Kod boljih ljudi smo naše ranjenike, tifusare koji su bili rekonvalescenti smještali da se oporave i veoma je bilo važno to povezati se sa tim seljacima, da oni dadu pomoć, da oni prihvate te naše bolesnike, ranjenike i tako dalje. Taj teren tu je isto tako bio težak i zbog toga što je bilo mnogo četničkih bandi koje su se bile rasule po terenu i nikad niste znali iz kog će vas grma dočekati kuršum. Išli smo često putem pa gledam stalno koji je grm, iza koga grma neko leži. Međutim, kad sam se vratila poslije tog puta 4. i 5. ofanzive u Drvar, poslije dugog vremena, došao jedan drugi iz tog Kalinovika i on meni kaže, znaš Miro, uhvatili smo 2 ustaša i jedan da bi, ne ustaša nego četnika, i kaže jedan kad je htio da u svoju odbranu kaže kako on nije bio krvnik, onda je pričao, kaže na putu od Kalinovika prema Ulogu jednom je išao neki Risto Đorem, to je mještanin tamo sa jednom partizankom, kaže moj drug je htio da puca i ja sam mu spustio pušku, da ne puca, kaže pravit će ovi partizani odmazdu i tako sam ja spasio Ristu i tu partizanku. A pošto je on znao da sam ja na tom terenu radila, znao je da sam to ja bila i kaže evo vidi kakve slučajnosti, veli se na tvoj način izvlači da ga ostavimo u životu. Poslije toga sam ja se našla opet poslije toga su me povukli i kad je počela 5. ofanziva našla sam se na Crnom jezeru kod Žabljaka. Tad smo svi dobili raspored u vojne jedinice jer je veoma teška situacija bila, već je okruženje bilo oko tih glavnina koje su se nalazile oko vrhovnog štaba. Tu sam ja dobila raspored da idem u 3. krajišku brigadu. Moj je put bio do te 3. krajiške veoma naporan, težak. Trebalo je što prije stići u brigadu. Meni su rekli samo brigada ti je tamo u tom pravcu. Ja sam onda pristajala uz jedinice koje su išle u tom pravcu, onda dođem tamo, kažu ne, otišla je u tom pravcu. Tako da je dosta vremena prošlo dok sam ja jedva na kraju pronašla brigadu i prošla taj put 5. ofanzive sa krajiškim jedinicama. Imala sam sreću da sam bila u 3. krajiškoj, ona je bila u toj prethodnici. Imala je strašne borbe, ali ipak smo prošli među jedinicama koje su najbolje mogle proći u toj 5. ofanzivi. Kad smo izašli iz tog obruča i našli se u istočnoj Bosni, mene su odmah drugovi poslali opet isto na teren u istočnu Bosnu, u Semberiju. Tu sam kao član centralnog odbora AFŽ-a trebala da vidim kako je kod njih to organizovano, da im prenesem naša iskustva i tako dalje. Tu sam našla u jednom obilasku tog terena sa drugaricama, našla sam Miru i Sonju Ćopić. Uopšte kad smo se mi žedničani u toku rata sretali, to je bio strašno ovako vedar doživljaj, kao da smo nekoga na svog najmilijeg sreli. U 5. ofanzivi isto sam tako srela Đorđa Čambera, to kao da vam je neko nešto poklonio kad ste vidjeli Žedničana. Peru Moraču isto tako nekoliko puta sam se srela u toku 5. ofanzive.
U Semberiji se nisam mnogo zadržala, nego sam sa jednom grupom drugova upućena u Srem. Trebala sam po zadatku isto centralnog odbora FEŽ-a da odem u Srem, da vidim kako rade njihove te organizacije, da prenesem naša iskustva, ukoliko mogu da im i nešto pomognem. Za mene je taj dolazak u Srem, među sremske partizane bio nevjerovatno ovako jedan doživljaj. Znate, kad čovjek iz 5. ofanzive, najprije 4. pa 5. ofanzive dođe u Srem, među sremske partizane, to je kao da se nađete negdje u nekom sasvim drugom svijetu. Uopšte mene je oduševio Srem sa tim narodom sremskim, sremski partizani sa svojim načinom ratovanja koji nije ni malo bio lak. I uopšte taj boravak u Sremu za mene je ostao u jednoj veoma ovako lijepoj i dragoj uspomeni. Kad sam se vratila natrag poslije 2 mjeseca tu u Istočnoj Bosni, isto sam našla jednu grupu naših drugova i pričam im o Sremu, o borbama u Sremu, kako oni to ratuju. To isto za njih bilo kao da im pričam neki najinteresantniji roman. I stalno su me gonili, ajde Miro, pričaj nam o Sremu i o njihovim akcijama. Za vrijeme boravka u Sremu bila sam jednom prilikom na Fruškoj gori u blizini glavnog štaba za Vojvodinu. I drug Žarko Veselino mi kaže, šaljemo pismo za vrhovni štab koji se nalazi negdje u Hrvatskoj, znao je da su moji tamo roditelji i kaže, ako hoćeš nekome da pišeš tamo, evo možeš da pošalješ sa ovom našom poštom. I kaže, znala sam da mi je brat poginuo, sestra je isto bila na terenu, roditelji nisu uopšte znali gdje sam ja, jesam li živa, nisam. Ja sam to priliku iskoristila da se sa par riječi javim. I zaista to pismo od Srema, kuda je putovalo, došlo je u Srb i moji roditelji su ga dobili nakon izvjesnog vremena i tako doznali da sam živa, da sam u Sremu i bili sretni i zadovoljni. Hoću da kažem kako je ta naša pozadina bila dobro organizovana, čak i pošta partizanska. Mene je posebno oduševilo kako je organizovana pozadina u Sremu, narod Srema. Mi koji smo došli iz 5. ofanzive mislili smo da stvarno nigdje u svijetu nema više, u Europi barem nema ništa da se jede. Kad smo došli u taj Srem vidjeli smo gomilu jednu hlebova, buranije, svega. Znate, narod nas je svugdje dočekivao, nudio, davao sve. To je za nas bio prosto neshvatljivo da toga još uopšte ima. Onda kakva je to organizacija pozadine bila nevjerovatno dobra. Jedno jutro smo se sa grupom drugova, nas 10-ak, bio je drug Veselinov, Žarko isto tu, našli u jednom selu. Prelazili smo neki teren i stali da se dogovorimo nešto, odjednom zvona sa crkve zvone. Ljudi su počeli vikati fašizam, fašizam. Nikoga nije bilo, to je rano bilo ujutro, nikoga na ulici nije bilo. Odjednom su ti seljaci počeli da lete k nama i samo je vikao sa mnom 2, sa mnom 4, sa mnom 1. Znate, mi smo letili prema tim seljacima i kako smo dolazili kod njihovih kuća, oni su brzo otvarali svoje baze. Ja sam sa još nas 3 poletilo sa jednim seljakom, on je strpao u bazu nas 3 i svoju kćerku. Tu smo mi ostali cijeli dan. Fašisti su po selu pokupili ljude, odveli kod crkve, neke su streljali. Čuli smo i kako obilaze kuće, lupaju, traže baze, međutim nas nisu našli. U toku noću su se fašisti povukli i mi smo izašli iz tih baza. To me strašno oduševilo. Znala sam o tim bazama, mnogo su mi pričali, ali ovakav jedan primjer gdje nikoga nemate oko sebe, odjednom kad vam treba, svi se tu stvore i pomognu vam. Poslije 2 mjeseca, kažem, ja sam opet dobila obavještenje da idem u Bosansku krajinu i u jesen sam stigla u Drvar i opet nastavila da radim u okružnom komitetu za Drvar. U Drvaru sam bila čitavu 43. godinu, 43. i 44. godinu.
Tu sam doživjela i desant, istina tu noć pred sam desant otišla sam iz Drvara i opet po zadatku Bosanski Petrovac, tako da sam samo iz Petrovca čula ono strašno bombardovanje, odmah mi je bilo jasno šta se dešava u Drvaru, koliko smo mogli, organizovali smo da pomognemo, međutim tu se nije mnogo moglo pomoći jer su sa svih strana nadirale jedinice neprijateljske. Decembra 1944. opet sam dobila ovaj poziv da dođem u Beograd, opet na rad u Centralnom komitetu, tako da sam, taj moj put isto je bio veoma dug, 2 mjeseca je trajao jer je to bila zima, puna snijega, išla sam lijevo, desno, čekala avione u Krajini, sovjetske, pa na kraju stigla u Split, prebacila se nekim norveškim brodom u Bari, Brindisi, pa u Bari avionom u Beograd nakon 2 mjeseca. Tako da sam, eto, u Slobodnom Beogradu opet došla u centralni odbor Antifašističkog fronta žena i tu nastavila sa drugaricama na radu dalje.